Sisire wawira kumetura ria Rutune gicigore mbunge kia Manyata aigatagatiri ka arimi 720 agikundi kia arimi a ng'ombe cia iria ategemeo CBO aria matethekete na teknolojia njerũ ya uvandi wa nyaki iria ramenyekana ta tumbukiza. Kuvitukira teknolojia ino murimi abati kuinjia irima ria warie na urasa wa fiti 2 niguo riria mbura yaura rikavota guketha mai maria makavotithia nyaki gukura nginya vindi ya riua, na uguo murimi akena kurwo na irio cia kuigana cia mavio make mavinda monthe undu gatigirira ng'ombe itiranyivia iria rikana ri irima riu warikania na kurinja wavanda thara yaku irima riu nirikuvota nginya kuiga manje ni tondu riria we vandite thara uria twavandaga tene tutiavandaga na marima marie kwaguo riu vindi iria riua riauka mai maria marai thara rio ni manyunyagwa ni riua kwaguo thara igakorwa niyo ni ambiriria kuvana ta kerarara ndiravota kuruta mapato mega marima mau avanda thara ugacoka muthetu ucio wi iguru ucio waruta irima riu no kuvota kuvanda kindu kingi na kindu nginya we wita murimi gigugutethia kuona migwende irathi wikinyivagirira arimi kuvitukira teknolojia ya tumbukiza maratarwo kuvanda nyaki ya Kaliandra, brakiria na thara wa kiriu. Kuringana na Mary Njeru, mutaaramu wa mavio rungu rwa ruvonge rwa ASDSP, murimi akivecaga ng'ombe ciake nyaki ino aranyivia ngarama ya guitungata na nuthu ni gukorwo ndaravatara kuruguraga dairy mill ni tondu nyaki ino ina mandini magutuma ng'ombe vecene iria ringi. Irio ici cia kugura dairy mill ina goro muno na warora mapato noguo mathiete manyihite no uturo maisha makongerereka uturo kiria standard of living inflation igathi iguru muno koguo tukona ni tunyihie matumiri maria murimi aratumira na njira imwe ni kunyihia dairy mill iria ikoretwo ina goro muno. Muoroto wa teknolojia ya tumbukiza kuringana na Nancy Njeru, mutaaramu wa mavio, ni gutethia murimi kwigita na maruru ma gucenjia kwa riera maria mathararitie sekta urimi na gutiga arimi matarĩ irio cia kuigana miciiri guku makiandikagiria thara ya mamilioni ma mbeca kwire marutaga urimi ta biashara. Tureka kindu tureta integrated farming ati kwina irio cia ng'ombe kwina irio cia andu gutire handu turate. Undu ucio ni monete wi mwega wa nondu mavinda maria narithagia ng'ombe icio ithatu iria riria nonaga ritia iria ringi nondu ni ciarutaga lita 27 no mavinda ari mananyivia ng'ombe ngiriambiria kurithia ng'ombe 2 wanake iria riongererekete. O kavinda rikau kuvitukira mbura ya kimera giki arimi a mavio ni maratarwo guketha nyaki na kumiga makumbiri niguo riria mbura ikanyivirira mavio mao matigatura gia kuria undu utakanyivia mbeca mivukori yao. Inakuwa beneficial pahali umeipanda either kwa shamba along the edges, sababu hii Kaliandra utakuwa unakata unalisha ng'ombe zako, na vile vile hiyo Kaliandra huwa inasaidia mchanga, inaongeza nitrogen kwa mchanga, na kwa hivyo chakula yenye utapanda hapo pia inafanya vizuri. Vandore va Kameme TV ni mwena wa Rutune, kaunti ya Embu, ni Embeta Dennis Fundi.